Okurejera hari Emmanuel Arenitwe orumukuru w'ishomero rya Kyamate Secondary nagira ngo dometre hire ne ya Mandela na Nyerere eyabeegi b'ekibiina kya senior yo kubanza kandi ebirero mwabeegi bari kurenga mu rukinana aho ebintu byabo bicwekerezibwe kandi abeegi bashatu ababireno bagezaho kucungura amagara g'abatahi babo batunjira obuhuta bw'amaani bite cy'obusasi omwe ahabeegi orukumanywa nka bonus ankwatirire owa senior yo kubanza okurwa mu district ya Ntungamo ahendera rugero mu magara g'enseegi umwana omwe shasha n'abazirebe konka izina bamwita bonus sinyarwanda so polisi ari kugambaho n'abanyamakuru Emmanuel Arenitwe yatugira ngo dometregi ehire ebirero mwabeegi bari kurenga mu rukinana. That room occupies accommodates 100 students. So by now they were about 80 because the senior fives are not coming. So 80 per room. So we have not established the cause, but soon I think the cause will be found out. Bamwe habebembezi nabo bagamba hanshongeji kandi bayireko kushasha kwabo n'omuntu oyokize ekikibi n'ekikango ekitubireho nk'abanyantungamo kandi nicyo kintu cyo kubanza kubaho omuri Kyamate kibere kiri ekintu kibe munonga kabo kuba kureba ngo ebirebi ebiturumu kandi turi ombwire omugozi ombwire bwo kubanza omutamu yo kubanza ere kintu kubaho n'ekintu kibi munonga usanga ino kikozere tukamanyire kwabwe kwakikozere ruhanga bintu yamurebe cyo kumukorera itwe ka municipality twijanu yaku twakuze mu rukiko turebe head teacher turebe abashomesa turebe bishop witu turebe ekiturakoere ishomero ryitu to calm down. The security has intervened. We are going to calm the situation, then the school will progress. So, but we are sorry for the family that lost a child. Bwanyuma y'ekikorwa eki habaho urukiko rwaho naho orwayetabamo abebye kwerinda bitu orutekerezebwamo abanyamakuru kurwetabamo ari kugamba n'abanyamakuru bwa nyuma y'urukiko uru Sam Mucunguzi yajyango kucondoza kuri yo kugenda misho kandi nubatekateka ngo mwinazo nuwayo kizishomereri so hatoga umuntu mutushomera ku bantu nabo ejo n'umuntu yokize n'abantu babagambira twareba peteroli hine tohora peteroli hine kuko kunukano so no muntu yokize mbona hata nutuje kuronda umuntu ogo turebe yabe nayenda ki turebe nani ebimbwene bigenderero babyona ahitwagira kurugira hamwanya ugu twasiga byo kwerinda bikirya higuru okugira ngo hatagira akaba kandi akabarukaho amakuru agagasha kwa Simon Ayamba.